Hi guys! Good morning! Anja karon is Miyerkules, so na ako'y klase karon nga face to face. So namahaw mi og sadyo nang mata mi og mga 6 o'clock kay arong makapamahaw mi anja makaandam pod. So wa na ko naligo guys kay kanang naligo naman ko pagkagabi so na ako'y lockout like trabaho or eskwela ning following day di jud ko kaliguan na kay tugnawonon ko ig buntag so maligo ko ini gabi. But anyway, nagdali-dali na mi ani kay kanang hapit na alas City, anjag ba na mo trabaho pa, pero ija kong ihatod una sa tram station, anja after mo ato siya sa ijang trabaho. So unta wa ka traffic kay arong di pud malitang bana sa ijang trabaho. Pagkabuntag ani pagmata na mo guys ning uwan, madyo gani gay kanang ning init-init na siya karon. So summer pa man gihapon nga ri sa Queensland. So, di pa siya tugnaw. Pero kasagaran, mausob naman po ni ijahang kanang weather inibitaw kanang maudto-udtuhan na mo init na kaadyo. So, mani among malap dyan, nga agianan padung sa among pag-ung gipuyan karon kakahuyan, anja, diha gani minalabyan nga naligsan nga kangarulo, iba japod. Pero, daghan man guna silang ngari, kanabitang manglabang ra, especially og kanang ngit-ngit na og kanang sadyo pa sa buntag. So naabot namin sa highway, murag luag-luag pa man nag-traffic. Medyo laman anta nga ingan ni gihapon hangtod maabot ko sa tram station. Diri sa Australia guys, lahi ag term sa tram o train. Ang tram is katurang mungbu bitaw og biyahe, so within the city ra kasagaran. Anja ag train kanang murag interstate kanang lagyo na og biyahe. So gang sakyan ang tram ra. So adto ko ni dya ihatod sa Helensville, ag tawag sa lugar nga ahang sakyan sa tram station. Kay wala may kanang tram area dinhi sa amuang gipuy-an. So kinahanglan ihatod pa jud ko sa ahang bana padung adto. Naa may duol nga kanang masakyan train station pero mag 2 rides pa ka mao nang adto na lamang ko mo sakay sa tram station kay 1 ride ra. Anyway, hapit na tamo abot, pero mas ning grabe ag kanang traffic. It's just Chwinda Achui Roads, Kara. There's a pretty bad traffic, so I'm going to be about half an hour. Alright, no worries. Okay, Thanks for giving cheers. us a call. Okay, bye. Diya almost an hour, naabot kagajug ko guys. Arang bagaa sa traffic ganiha, tungod siguro sa panahon, ang saba. But anyway, so naabot na ko, i-drop ra ko ganisang bana, kay muadto na po siya sa siyang trabaho. And anhira ko i-drop sa kanang dapit sa parking area. Anja mulakaw ra ko gamay guys. Masad ra ko dito dapit sa asa dapit ang station. Anja magdali taglakaw ka wa ra pud ang padyong murag kauwan nun. Pero dool ra man pud noon ag ahang eskwelahan kung asa mo hunong ag tram. So okay ra. So mao ni siya guys, nasa jay duha ka agianan nga rin dapit sa left ag train. Anja mo diretso ra ko didto unahan nya mo naog sa hagdanan ngadto ag tram station. Anja arang timing nga kay nani naghuwat ngadto nga tram. So ana ko naghuwat og dugay ning sud na ko dadyon anja. Ning larga na po diretso. Mga kuan na ni siya guys, 20 minutes ra nga biyahe padung sa ang eskwelahan. Ug nakakita mo sa previous nga vlog, same ra ni siya kaladyoa sa asami sa una nagpudyo padung sa eskwelahan kay same ra man ang eskwelahan nga ang eskwelahan last year. So mao ni siya agsud sa tram, ha naman siguro ning napakita before og nakasubay mo. Anja komportable jud pud ag ilahang tram station, hinlo. Anja luag ra pud agsud. Di lang man clear glass, di ko kita kaadyo sa gawas. But anyway, after a few minutes, naabot na ko sa hang eskwelahan. Anja ata gihapon gitap atang card kay mama ni atang bayad sa tram bali. Anja naglakaw ra ko gamay guys. Mga 3 minutes ra good po, di ra pud kaadyo-ladyo. Anja daghan pug mga estudyante nga hinang eskwela. Anja magdali ta kay wa koy dang padyong. Anja murag hapit na ko malit kay 8:30 man magsugod ang klase. Anja nagsuot na ko sa ahang ID kay di ka kasud sa eskwelahan ug wa kay ID kay imo naman kay QR code para makaabli bitaw sa pultahan. Anja mao ni sa 4th floor. Nagsugod na mi sa among practical guys. So anja almost whole day po dagahang klase nahuman mi og mga alas 3 sa pud mi nahuman. Anyway, so mo na siya kahimtang sa ahang kinabuhi padung sa eskwelahan. Anja gahang bana naghuwat na sa gawas kay ija man kung kuhaon permi ana. Naa di ana naghuwat. Anja
ug wala ra mi kinahanglang paliton, manguli ra pud mi after guys kay traffic kaadyo ug kanang magdugay-dugay bitaw ka maabton kag mga alas 5. So mo ani guys, nanguli ra pud mi and dyan na may murag amot aksidente man suri nga ri. Na may mga pulis. But anyway, salamat kaadyo guys. Until next time.